بنێزبوونا دەمسەڵا چاندنیا گەنم رە دەستەیە چاندنی و ئافدانێ دەست bi belavkirina tov li cotkaran dike. Li bajarê Dêrikê û gundewarên wê belavkirina tov ji nehê cotmehê ve dest pê kiriye. Li gorî rêveberiya navenda belavkirina tov li bajarê Dêrikê rojane bi qasî 300 ton ji tovên çandiniyê li cotkaran tê belavkirin. Her çendîn tov li cotkaran tê belavkirin helbet li kêleka wî jî gilî û gazin hene. Cotkarê bi navê Ceseret Muştaq dibêje tovê ku li wan hatiye belavkirin pir kêm e. و تشتا كميات فادا دجهي ترى دايره ما زراعه ناكي نها مساحتها دشتا هسنا تني 5000 كيلومتر مربعه ايصال حالتك استثنائيه شكفيا افان مازن شوفه حتى تهري كفيا فولاتي عرض حمي شوفه افتشتا كمياتي تشكل طوف ترى خلكناكي يعني السيستم بدلي ما وين قالك بدلي ما ايصال طوف زحفه وحمي نوعي طوف هي وحركه حره شنو نوعي خوازي هافالد دنوا نعم بالعكس جبريانها وقت النظام ده دونم 18 كيلو ده نظام 18 كيلو ده هافالنها بيستاد دن دك ورازي ده ترجي دن Rêveberiya saziya çandiniyê li bajarê Dêrikê derbarê mijarê de dibêje ku ew li gorî plana desteya çandiniyê tov belav dikin. ناوك كميات امك سازيا طوب ام سر تنظيم زراعي ام بلاتكن وقت تنظيم زراعي شكوتي دينا زماندن زراعتي ام نكارن وي كميات زراعتي تي كم كان زيدكن وقت جودكار قشتيت بيجن باعتبار بار موسم نبو سر مساحتها خويا قشتيت خوازن او تنظيم زراعي سري صدي 600 ديوا وقت باج 20 كيلو وقت افي 6 كيلو ديا سالا بوري باران نهاتيا او جيت خوازن هرمي تبدا بگنم بكوت برهمي ديوري چاندن تيدا يادي عالیه مدى امسری صدی مثلا هر دنمکی 20 کیلوات دن او بیجه از 3 کیلوات آویجم هنکی زیاده آویجی ده یعنی بلکه 20 جی کم به و 3 جی زیاده دورده و هر دو جهاده کیمایی پیره درد کردی. لحرم باکور رجلاتی سوریه حتی نها 6500 تن جتوه گنم لسر جودکاران هاتیه بلاف کرن. پشتی هشک سالیا بوری و نبونا بارانه ویگا چاوین جودکاران لسالکی بخیرو بیره.